Jedu li majmuni banane? Pozdrav Marija. Bog Davore. Kockiće zanima jedno zanimljivo pitanje, a to je jedu li čimpanze, to jest majmuni, banane? Pa u biti majmuni jedu banane, ali ne u toj mjeri kako mi zamišljamo i ne baš te banane koje su, ajmo reći, naše, koje mi jedemo, ali ove koje su kultivirane, uzgojene za nas. Tako da oni između ostalog mogu jesti različito voće, i jabuke, i lubenice, i banane, mango recimo. Dakle, ono voće koje raste na onom staništu gdje oni obitavaju, oni će to i jesti. Osim toga će jesti naravno i nešto drugo, lišće recimo svježe na grančicama, skupljat će nekakve kukce okolo, mogu pojesti jaja od ptica, mogu pojesti čak i druge životinje. Ponekad se zna dogoditi da baš čimpanze pojedu drugog čimpanzu, odnosno mladunca koji je iz neke protivničke grupe ili tako nešto. Tako da oni su u biti svejedi, jedu sve i svašta, između ostalog mogu pojesti nešto malo banana. Ima li razlike onda prehrana čimpanza ovdje u zoološkom vrtu i u divljini? Pa postoji, da, zato što te banane koje mi jedemo recimo su uzgojene za nas i onda su puno slađe, imaju manje vlakana, recimo i manje proteina da bi nam bile što ukusnije. A ove koje su u prirodi su zapravo divlje banane koje imaju puno više proteina, vlakana, minerala, svega, a puno manje zapravo šećera. Isto tako čimpanze u prirodi jedu recimo i piju sokove iz drveća, hrane se ne znam tim drugim životinjama što recimo u zoološkom vrtu ne radimo. Dakle, dajemo im nekakvo povrće koje je listasto, zeleno, dajemo im grančice, skupljaju kukce koje nađu u svojoj nastambi i pokušavaju se izbaciti potpuno banane, dakle da se uopće ne daju zbog te velike količine šećera. Vrijedi li to za sve vrste majmuna? Pa specifično je vezano za čimpanze, gorile, dakle primate, ove koji su, ajmo reći, najsličnije nama ljudima. Neki majmuni su isključivo voćojedi, pa oni baš jedu banane, recimo. Njima je to ono specifično i puno slađe voće, tako da neki mogu, a neki ne bi smjeli. Puno ti hvala, Marija. Nema na čemu.